एया पुनि बोले जकप पिहा वैगु सवा भकु प्याख 2082 साल वैशाख 1 गते निसे थासा जिन्नेदया जात्रा जुया चंगदु हलचोक आकाश भैरव नाच वैशाख 1 गते हलचोकिया प्राङ्गणे सुरु जुगु ख लक्षी अंक हलचोक आकाश भैरव देवगन पिनेको थिथि थासे प्याख नेवेगुया जात्रा झोले सवा भकु चण्डी व कुमारिया प्याख हुई किसा झिन्निदया जात्रा थासा आकाश देवी महादेव गणेदेव कुमारी पार्वती गंगा दक्षिणकाली महाकाली बाराई नाप थिथि देवगन पिनेको प्याख हुइकेको याई प्याख गब्ले निसेन ह्याट थैगु ठोस प्रमाण मधुसा नेपाल सम्मत सचिव न्हेद पाखे जुजु गुणकाम देव पाखे ह्याकुगु थैगु अनुमान ह्याना तगुदु
कुमारी श्री अर्चना आकाश भैरव